Sa ogorčenjem smo saznali šta se tamo događalo. I u sebi se kleli da se to više ne smije ponoviti. Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, dakle, ne samo muslimane kojima pripadam, nego i Srbe i Hrvate i pripadnike drugih nacija, baš sve. Izetbegović called on all Bosnia's police and militia to defend the state. The next morning, the citizens of Sarajevo, in their thousands, took to the streets, demanding peace. They saw the city's tradition of tolerance, more mixed marriages than anywhere else in Yugoslavia, at mortal risk. They occupied the parliament chamber. Vlada se raspala, narod je prepušten sam sebi. They opposed the nationalism of both Izetbegović and Karadzic. The Serb leader could watch it all. His office was across the street in the Holiday Inn Hotel. He saw the crowd challenge his right to divide the city and attempt to march on his headquarters. Ja sam odmah uzeo telefon i javio našoj policiji da mogu očekivati da dođu velike mase mirotvoraca, takozvanih, mirotvorci. I naša policija se obezbijedila da se to ne desi. He asserted control. They arrested the Serb snipers in the Holiday Inn. Karadzic and his followers had fled the city and taken to the hills above Sarajevo. They began sporadic mortaring and sniping to show Izetbegović who was boss. Kada su već zagrmili topovi iznad grada, kada se grad već bio počeo, kada je počelo rušenje grada, Krajišnik je ponudio da se nađemo i da se dogovorimo, kako je rekao, Sarajevo. They chose the now abandoned parliament building for their secret talk. Ja sam došao prvi i kad sam došao tu, onda je bio jedan mrak. Mi smo bili prije toga na neki način, kao prijatelji smo bili jer smo radili jedno vrijeme u toj skupštini i tako dalje. Tada sam vidio njihovo obezbeđenje koje su imali automate sa prigušivačima i tako dalje ili tako nešto slično. Ja sam rekao, znate, slabo vam je to oružje, u Srba je to mnogo bolje. Jednostavno sam se malo našalio. On je meni rekao ovako, ne može se izbjeći podjela grada. Mi smo uvijek razmišljali o podjeli Sarajeva, da bi Sarajevo bilo i muslimansko i srpsko i tu nikakva tajna nije. Ja podjelu nisam prihvatio. Mi smo se pozdravili, on je mene dao za neku uspomenu jedno pero. The Serbs hesitated before launching an assault on Sarajevo. Their first objective was to take those parts of Bosnia closest to Serbia itself, no matter who lived there. Sa stanovišta srpskog naroda za nas je jedino prihvatljivo da smo nezavisni, da niko ne može nad nama da dominira, da brojnost drugog naroda, recimo muslimanskog, nema na nas nikakvog utjecaja. Da ne može da odlučuje našu sudbinu koliko procenata muslimana ima. To je naše pravo. In the territories where Serbs were the majority, they took control. But between Serbia and the Serb areas of Bosnia lay a region where most of the people were Muslim. In each of the principal towns there, Goražde, Foča, Srebrenica, the local Serb leader gave an order to the Muslim mayor, disarm your police and surrender. Zvornik, the crossing point for the road and rail links between Serbia and Bosnia, also received this order. Ja bih rekao da ipak ne postoji baš neki poseban razlog da se svijet tako sklanja u tom broju, niti da izbjegava boravak u Zvorniku, jer narod mora znati da je Srpska demokratska stranka brine o svojim građanima.
But here too the town police had been ordered to lay down their arms. Zvornik's Muslim mayor was called in and told the town would be Serb. He had no choice. I zaista mogu da tvrdim da nema šansi za nekakvo napadanje Zvornika ni sa jedne ni sa druge strane. Može se živjeti zajedno. But the mayor knew that Federal Army tanks had already surrounded his town. Milošević definitivno preuzima apsolutnu kontrolu i ta zvornička operacija je planirana u Beogradu. U njoj su učestvovale snage bosanskih Srba i one su bile brojnije. Međutim, specijalne jedinice i najborbenije jedinice došle su s ove strane. To su bile direktno jedinice policije, takozvane crvene beretke. To su specijalne jedinice službe državne bezbednosti Srbije. Tu su bili dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Tu su bili Arkanovi dobrovoljci. Šešelj, the paramilitary leader, briefed Serb forces in this hotel. According to the UN War Crimes Commission, he read out the names of leading Muslims in Zvornik to be killed. The Serbs launched their attack. The city's defenders were driven out of town within the day. Da li stalno ti priča o nekim zelenim beretkama, just? Jel tako ljudi? Zeleno ili crno? Evo imam je na glavi, ko se... Ja iz Bratunca moram... Da imaju beretke, pomogli bi nam. Ovdje se jedino puca. That day, a UN official was driving from Serbia to Bosnia. He was stopped just outside Zvornik. Me crucé con un vehículo del Comité Internacional de Cruz Roja que me dijeron no pases, tout le monde est fou, everybody's crazy. A paramilitary commander, proud of his work, let in a news crew. Here, the regime of terror is being established as military police try to identify the Muslims. Jel uzeo vaše podatke? Evo, uzimam sad. I Nerina. Ne treba njih Y era un grado de tensión absolutamente terrible y en una de las curvas, antes de ser detenidos, patinamos, el coche se deslizó sobre sangre. Sobre todo había un fuego de artillería muy importante que venía del lado serbio del Drina. Y yo vi incluso el humo que salía de las explosiones que hacen los cañones cuando salen los proyectiles en el lado serbio. The Serb paramilitaries were mopping up as the UN representative arrived. Hajde iziđi bre! Neće niko ništa! Dvojice li kuću u kući? Hodi ovamo! Možete tamo. Čekaj, ovdje. Hajde ovamo, Hodi ovamo! Napred, hajde! Ko je pucao sad malo? Ne znam gdje se vi. Ko je pucao? Pa ne znam Bogovi. Napred! Operacija je dugo smišljana, dugo spremana, tako da nije ništa bilo u nekoj nervozi da se zove hajde hitno treba ovo, treba ono. Sve je bilo dobro organizovano i dobro izvedeno. Entre tanto se veían camiones pasar con cuerpos de cadáveres. Vi en varias casas alrededor milicianos metiendo cuerpos de mujeres, niños, ancianos en camiones.